Nikada više neću samo ići za osjećajem, kada je u pitanju moj lični razvoj, nakon što sam ovo naučila. Evo zašto ne bi trebalo ni vi. Ako se osjećate zaglavljeno u karijeri ili ličnom razvoju, niste sami. Ponekad, samo razmišljanje nije dovoljno. Potrebni su vam stvarni, konkretni uvidi. Ja sam Nataša Bajić i nakon 25 godina u socijalnoj psihologiji, svoje najefikasnije alate za procenu sam prenela na internet. Za samo nekoliko minuta možete dobiti jasne izveštaje potkrepljene naukom o vašoj emocionalnoj inteligenciji, stresu, izgaranju i kognitivnim snagama. Dvojezično, naravno. Prestanite da nagađate, počnite da merite. Vaši rezultati su laki za razumevanje. Mogu se odštampati i savršeni su za vaš lični razvoj. Ili da ih ponesete svom kouču ili terapeutu. Spremni da uložite u jasnoću? Pogledajte link u mom profilu i započnite svoje putovanje danas. Lični razvoj, mentalno zdravlje, samootkrivanje, psihološki alati, upravljanje stresom, online procena.